Hello everyone, welcome back to my channel. Ida moi kapra kan sop tholai na khotom hoise to bhat bi khanai to ida moi bhat khai lobo aro baby do ile jwa kali lwala puni baloi na ase modan do ile busy life se tage bahar de tage to kam grole be man duk pai baby bukina do ile moi bi grole na pare to punyange disturb grole olai to moi morning de utha chat to ile baby kun ki neti na kam grole na pare na ita do ile sailobe kabran sob tholai luse to moi bhat khai lobo. So guys, moi bhat khai lobo edu do ile kauri mangso ase edu kina kobo thing part na kauri la thing part banaise aro edu do ile motor green motor fry kurise to moi khai lobo de tasty hole ase pani man kom dia ase sailobe aji rati do ile edu beans banai na khavo aro morning la mangso ase de edu tholai lobo sailobe baby gena ina bukhina e kam grulo ola ase opai nai hotai do manu angi bi pathole na pare ya pani da piche ase pani do itara piche ase de edu beans tiwole ja ase satige aji morning khala bi edu motor do ile satila ase man pusimanon do ile kor osore sadyan nore show green ai khaide kol man tangor au satila khode ja ase baby ke bukhina ja ase la sati do le du se la sati da khor de du aro ha sam bungji ja she da do ja pe sukut pasai na se guys edu mangso do ile apiki tole ja ase de taiwi kina ase wina basically sabore baby do ile da punyi ke ti dishe to apilore ekpa dukrole jawore ekpa bi na chaina bisi deru jese duwa ja ase de camera do ile berai na thaka bana alop to she khole bi bare de Ado khana se atuna yellow atuna ni kapchi yellow ni kapchi ni namu atuna yellow ju atuna ni chakale atuna atuna mai hello to mai atuna nani चलो इधर रख दे वा ना so guys ida mudole khora ase camera do ile sunlight de fale mari se edu clear nai de lile good evening dega good evening guys dega me sukut pati ki se de da light chola vasani ki hachi guri isna bye bye dega
we do you did like angry the war တက thanks for watching တက bye bye တက bye 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 really bye bye တက bye တကねすくったってケースでだら発生せあれレレねあバイバイだかバイバイだかわーレレわー